en walle go region oborwach ke ku YouTube take nas the one along to go ka drop down the YouTube ke go region obey nyokala drop down and there YouTube there je promote ke ka drop down and there YouTube do di ja ko ba wo ni amde ala letke de ke beje ma mi jira mimo shite ke diel ko de diala de ke diel changa ka mu puri ja la ja gor no bete ke diel rete ko do ko gwal dana puri chu ci bi gor no bi pala janta dan te YouTube is social media a platform mi je ke yoten chet ke channel ten ko ken ke social media den ko ken YouTube jen la legit longo ke jen channel dan ngat ka longo do di jekten dun do riu dan kon wer ci kon te YouTube to kon ke Facebook to kon ke TikTok ken channel da rawti ke social media da rawde ke jen de content lo ko la goro jin men bangach ko no ga jen wo kon kali ni siang do dan de YouTube der wo nyam ka je men nyam bangach goro jen wo be te ke Gmail goro jen wo lep ke Gmail address na mo nyam rawde michi Gmail address ci jelep bi goro no jin bi video bi to ko muku ja upload michi video ci to ko bi upload ki bi lari jen gwada dan bi channel je kule baro kule chaki baro kule create michi mo ke shodo man dan no ko goro jen wo bi jik mo ni je ke shodo dan gujin wo de no ko na ala shale nish ki project dan blat jen shodo dan bi cholen channel mo mala ledetino jen bi shodo mo jen blatin ke jamon gwas me mishi yo ngaje gwano shi channel shi create goro jen wo jen bi ko ngaje no men goro jen wo bete kane ti chop ke kit no ne di kit mishi chop ba je ko ne kel ba je tik rewde bi goro no jen ba video no ko ba ga gwi ka tan tik ne dangwan ala 4000 watch hour tan di kin dangwan ken video no ko diala to en video mi chaje gwi baroda queen men mi chi tan tik kin dangwan chi chop tani kin dangwan chop du ka beje lo ko metel ne ri ke video no ko dong chi topic gwa ana mo be video no ko ba ga jago cha bu gorjo en gojen bi ka ti ke topic mi gwa mi bu kula lat ko ba channel ba je kulu go ne me da jen first step en goro en go de yen link ka bana le jeni sha en goro no bu comment mi te kam do din de tech no bi shola ping wana mo ne bi ate